Старагарадскі сельскі савет на Гомельшчыне ад нашэсця баршчэўніка адзін з самых пацярпелых. Яшчэ некалькі гадоў таму зараслі гэтай расліны можна было ўбачыць нават уздоўж дарог. Зараз сітуацыя иная, але поўнасцю баршчэўнік пакуль не знішчаны. В Гомельской области на начало этого года зарегистрировано порядка 80 гектаров борщевика сосновского. Наиболее такие пораженные районы борщевиком – это Кармянский, где порядка половины этой популяции находится, Рогачевский, Жлобинский. Плюс те места, на которых несколько лет тому назад мы от борщевика избавились, они все равно остаются на периодическом контроле. Дело в том, что семена сохраняют схожесть 8-10 лет, и поэтому весь этот период нужно отслеживать. И если там появляются опять новые растения, то их надо, конечно, обрабатывать, уничтожать. Сёння баршчэўнік на Гомельшчыне зарэгістраваны ў 9 раёнах. Эколагі кажуць, што зараз для барацьбы з ім самы спрыяльны час. Праз лісце гербіцыды хутка трапляюць у расліны, якія праз 2-3 апрацоўкі гінуць. Галоўнае – выявіць усе месцы, дзе яны растуць. На территории района постоянно осуществляется мониторинг земель. Мы знаем места произрастания. Предположительные места, где он может появиться, мы тоже мониторим. Осуществляем контроль и совместно с сельским советом, и самостоятельно выезжаем, осматриваем места. В основном это места низинные, потому что растения любят влажную почву. У плане барацьбы з баршчэўнікам сельскія саветы у эколагаў першыя памочнікі. Прычым яны кантралююць не толькі землі агульнага карыстання, але і прысядзібныя участкі. На агародах расліны рэкамендуецца выкопваць, пакуль яны не дасягнулі значных памераў. Хоць вырасці вялікім на участку каля дома баршчэўнік не можа ў прынцыпе. За ненавядзенне парадку можна і штраф атрымаць. У частников на огородах иногда, конечно, выскакивают, но люди идут на контакт, тесно с людьми работаем, занимаются удалением. Ну, то есть это ранней весной выкапывание, хімпрополка. Зараз знішчэннем баршчэўніка на Гомельшчыне займаюцца некалькі арганізацый. Асноўныя цяжкасці звязаны з тым, што частка раслін знаходзіцца ў амаль недоступных месцах. Все зависит от очагов поражения. То есть очаги бывают большие, маленькие, поэтому если, ну, скажем так, небольшие точечные, то, ну, скажем так, порядка 1,5-2 гектара за день обработать одному можно, да. Если, ну, ускориться, то, может, загадывать не буду, может, можно и больше. Прыкладна праз 2 тыдні пачнецца барацьба з залатарнікам канадскім, яшчэ адной агрэсіўнай інвазійнай раслінай, якая да таго ж выклікае ў людзей алергічныя рэакцыі. Олег Сенцюроў, Ганна Смірнова, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».